free maku memu yiwaye adia waye ebru mesuo me mama sasuyi iwaye nia waye edosu me free maku memu yiwaye Pacho Machiao, Pacho Hoya dear. If ye a jumam and our diem, Embano, and what to say, Corano, one more, a pass on a woman, ya, one school dear. The biggest problem in Ghana. Show Basku, Naja, Yamayana Domina, Uchan Sohers so a nefe, Akase, Obenya school Mokai. Nyame Adom so so ya ye politicians no mo chire yen no mo chire mu ato bre bi o mo chire mu ana otifi ana wotie news ado asere twe ba onim se wo mada ache enyina omampanyine so wo mada ache
enyire Minister of Education so wa kura no ya ko PTA meeting do say ya ko sra o man school do say na otwi nyina last week say my busy this week is just my baby almost school also me drive na me call me travel 4-5 hours kokuma se ko o chusu school bi obekona eyamasede teacher ni no de oboa me ama me ba no akonenim ba me Yaw Owusu Ansah masede ne se mehwa ma enkwada awurade de wo ma ba bejame no mebu nkora no ho aten mebu akonta eti asese mehwe course bi a mo ye bia me man ko school na enura chiri te se wo modie na enso so kakra bi amakenkan hono no de emahwe enye school fees tua ekotra school fees ya wutua utua school fees de wi a obebu akura no ho atenti no ye nyabre o choose school a ye nyabre unimu kura ma ye nchire wo mu mimi nimu ti me head da ko tena wo bi se chire mimu na akura no school no a wo choose no maboka de medie no me de hwa abofra no etimi ma o chena bi abeka kire me say bi a eya aban ana ye minister ena aye we about 20 na me ka kire wo sa because about time you frustrated ya na etete me and Ghana hanso so de nyame ya dom se ase ye doye man ne ye tan ye man fa onya obi na so onya hunu se bibi atochema ewo man mu efa aban bia ho a ne bi eye nkrofo a ye frɛ no preprejafo a prepreja wo Ghana bonsombe ya ebi nkoye se etimedi me se o my we be ye a eyeni ene ese o masede unim weni di onim ne ma ese di ne ma no ese no o ma ne se wana so mo nse unim o ma so oba tan na se unim wo ma anapa nyame ya adom me ne watwa ahia o se Ghana ni bia o chia na obisanse te se ya o se nyame adom me hia obi a mabisanse te se ya waka se bronsam adom da na ya na me bisam se obi se ye ka nyame adom aso no obu pa o enso o se nyame adom a ukura dwembo na fa ho pa o se nyame adom a Rano pa ukuyade maba ufie o maba wodem ho maba kura wote so wa wo Facebook no eneme nsom wona me nsom ama me hunu ba bia wona me nsom free the country, the town, the city and the village no na watwe mo ne ya kenken free baby en free ho ya sira urade se omo modene no omo aye yo matter is suffer ha ana me wo praise be suffer nso so a wono so afi ne wo ba me betenase na efe na wo ba ya bisa moderator say ya na enye me Yaw Owusu Ansah metenase ba choma chia o medase obetumi ne obai a auto dwuma aya adwene ba ko ne nyina ya nsom awurade mom
more tete me hakakra. Baby, I will be on Facebook, but share with a friend. Because a nearma year can a nearma a bois or mine, a bois bushia, bois and crying. Listen, baby, I want to meet some friend, or just let me know the country, the town, the city, the village. Me and your friend Yaw Owusu Ansah. Me wa Methodist suffer. I a Pope's son, or your Pope, and was I a son. Just I don't that call her. Mammy Joseph Suaha. We are joining our faith together. Like I said, next week, Mede SDA Church of Christ in Babeka home. And now, Madame Fumuzama suffer by a con. May heaven right about corner. Ye need assemblies of God for heaven. And ye need Pentecost. Why am I from Hanuma? Sasisu Hanuma. My church. Eba shoko ye drew heaven. Papa John Wesley Nanya Sasi, I want to catch it. I said, open Wesley for. I said, David, Wesley for me. It's a message. Mommy, must have the Urono. I enjoy my church, my denomination. Now, was I ownership or who claim or not? I saw it now. There is a politician, sir. Oh, yeah, my country, and my president. 4 years, Nyami Anya Wadum. Nyami Anya Wadum ni Antu Amawa. Kanu kura uti mune ya budget. Wama yantu wamuswa ba ya himfu. Tantine tuwe yantu nuswa ba. Yantu nuswa ba. Yes, of with yeah, transfer, yeah. Ukraine, yeah, but transfer. Make us a chance. I don't know that transfer. That transfer when it's web. If I dare someone, I am no coffee. The sister will buy. Yes, why you frustrated? Yes, you say Prempa College now open. Yes, because I could baby your Kobiano, a teacher for Papa Power. Me wouldn't school at Prempa College. The catcher Papa said Prempa College. Papa heard me. Must be a catcher me pa me. You didn't feed that. Was a heifer. Was a Prempa College. Mete Kobe and Kobe local authority. They say Prempena me pe. I just say bozo as more catch them you didn't feed that. Oh mama so baby you didn't copy in a school. In a high secondary school. I'm a pioneer. School ye beautiful from me miss me pe college. E ho no magidi. Nina high secondary school. Yana near pioneers. After first step na school no go here. School no go kura me ban papa bo me pa me yure vida. What no me papa. Was ma go school. No so papa, be dey me go school. Everyone why antanka kadeka kra na agina. That's able so will bring me papa because me prempe. Or me ko nyina hini. O se me ana makogu school. Good morning baby, I will be away your mama or your papa. Susu tiatiam susu kikam. When you hunu cameras and I'm kikam tiatiam. What body choose school and now hinifa. Asembisau. Me say me last week say me drive away to Ashanti region because me be choose school. I have to watch it and ask questions. Una utie school fees so. E me ba no school na wo choose no. Na ma bisa say we school fees be ye say. Say school we wo choose a. Metumi hoka. I am asade. Osofo Popsen oye chire na ye kasa o de ni nyina be fam. E meta di sofo. I never tell you.
Majaze. Me say nyame tiase. Nyame tiase apa. Say my feel. I feel. Mami keka mashabi kakra na fe no me no mo nyina na ye nin komana ye hye hode. Psalm 85. Psalm 85. Kede watwere. Erade wadom wasase. What the Yakoba Japadi Asani Aba? What the woman from Swans Watch? Wakata Womboni Enina so. Watching when he bring in what Danny free before as she anymore. Young Quaji and young couple. My young son Emra. Nature or boy for ya not to yam. Obachu abufu mu akwa wonto ato aso Bachu abufu mu akwa wonto ato aso edidi so yi mu ana aya asem bisa nyame Urensa mayankwa bio 6 no Urensa mayankwa bio Awurade na ma woma ene age Awurade wo ho mayankwa bio Revive us, oh God. Give us a new life. Abrabaro dru baby na onyampa ye say no obi abo ato ha na nso abo Awurade sa mayankwa we obata na Awurade ama wonkwa bio we a student na Awurade ama wonkwa bio we a student we a minister we a hine we a hima what you kunyano so adano last week you no obi frame or hini bi frame no say ya kan hima afo no so ka ho krofo mo ton sa se dodo pa wo kuroma ha hima so ka ho am se sa ho dem ka se mo na mo ton o hini ba ko mayankwa bio give us a new life, oh God, revive us, oh God. Ebushia say Awurade amayankwa bio a yentimi perform ya wade ye begu ya dwuma begu ya ne ya yire ya ne ye kunu ya ne ye ma ya ne ye man enkoso biara entime nya adwuma. We need a revival. And kwabe na we here, do you need God to revive you? Yes, me dey be here. Me here nkwa wo ma wade. Me here nkwa me de be hwememba. Me here nkwa me de be ye nyame dwuma. Once am I young Quambio. Already my young crown. I saw my Sagana, so Radia my ankran crying, a reviving spirit, a changing of mind. Beloved, Yanni, I best say, man, you better to know Abasa. Be a jury gag. What you are sorry there? So Radia revival, the revival I'm talking about, and then you have to tap posters. And then you have to banners. But a revival, a show bar, a can crying. I mean, coming here anymore. We are no crime. I'm here, Italy or Palermo, Italy. Country be a more here free now. Thank you very much. I like the way I'm on share, I'm on train. Pastor Ella. Mami Jo waha sanzo sona papa popsen wahana sanzo na Charles Adom Ahengua waha. Mami Jo rade mayonkwa papa popsen rade mayonkwa papa Charles Adom Ahengua rade mayonkwa. We need a reviving spirit. Reviving spirit. Papa Bumsen last week na uniha uba yache into they say rade mayonkwa. Odom twerefo no say won san mayonkwa bio. Na on mayonkwa eno ne be mayen ani age wawurade ho ato aso asomo. If it's any nipa bia hiankwa. Na sa nkwa ya no ka na nyankwa je nkwa. De mom ye ne a ya brabo ne bi kwa ne akoduru nkwantimfi. Awade ma adwumam abrabo ankasa no ya ba bedru baabi ase ya choko ya koye ne manko
ye ba ye chiama. I say we are retrogressing in life. Erade mayankwa papa and the yankasa. Yeda me ase. The chief nyina so ase. Say adwuma no de enam. Na abofo amanfo frefre. Say yemra. Eti yaba besom. Ya menka ye ho. Amen. Na ye ka enkwa no a o say ahyase no say Nyankopon na ma onipa nkwa. Na nkwa no ye wo honam nkwa na ye wo honhom nkwa. Yes sir. Honam nkwa no na ye wa ye de te hei. Okay. Na honhom nkwa no nyamedwen. Adwen a akoma pa ni susue pa suban papa Onyankopon bo ye no. Na je se ye wo sa nkwa na sa nkwa no. Na nipa bebre na de awuo. Okay. Enti ye ti ase wo honam de nanso de ma ye nyamedwen I may to me edo ye nua e me to me ye nema papa eboa yetumi do obi no dodo na de awu enu nti na obi etumi kidnap ni nua wode ntra ba bi se manya sika wo meku nipa kro no onim no ba bia onya no boni bia no ekomede no ide se obi wu no wotena se okay na je sa nipa no sa nyame kuma anase nyame dwen anase nyame nkwa ode ma no awu. Okay. Na no na say Nyankopon ma ofufuro bio. Okay. Edi say wo sakra wa dwen Nyankopon de nsa to so a emasa suban no ebre ase wo mu. Okay. Edro na be mo watumi aye niema papa. Wo bra wo ekomode wo no na wo dwen say de obi bedidi ho. Naturally nipa is selfish. Onipa naturally nipa is selfish. Naturally nipa bia is selfish. Okay. Na sa nyame dwen no nkwa Nyankopon de mema wo a be ma wo Nyankopon aye ahwe abobu no. Okay. Eno na be ma wo watumi adwen obi ho. Okay. Na watumi aboa obi. Okay. Se ye hwe Nyankopon ba Yesu Kristo a ono nka wo hia hwe wa ha. Na yen kwanti. Yen kwanti. Odo a o ma yenti. Ena mo free na dwa kese so. E wa hema mo bra wiase mu. Se mene nipa abonefo minim se mekui ombekume nanso wo mo nkwaje enti mmekọ na makọ akoboa edi se Nyankopon revive wa ma wo adwen usuba oneye lean towards the things of God eboa o ma otumi adwen eboa o ma babi kakra bi de be ma se ye adwuma bia no wo hwe se obeya manatre wo ye se wo obi a wudi dwa nka ye de adwuma no hye wo sa wo moka nemu o ye manfa so edem eba so nemu dodo na ye ni nyamedwen a ye wuo ewo sunsun mu na ye selfish no o de kase ma na obeya na ka ketua bi o de kase ama no kase ama no so reviving spirit ni wa o ma na kase a ebe ka ketua bi e san say na dwen nyina ye me myself eno kwa no dwen nemu Nyankopon o te soro no de e won say onipa bi a o dwen afoforo ho no Nyankopon de bi ka ho nyame di bi ka ho e de se bra nyame ka se nkrofo no kotase aduane no e wo hire so no wo so obi anfa de be so no for the day amanfo kwa no makosisa ama na abro so ade a che na ni na se be apro eti se wo went enipa ye selfish by nature na nyame dwen nyame se mo sisa de be so mo o si da bi e se me di bisie efe se ma nya ne bebre a o chan e kom bede me ni refi se ena obi nya bi ni ye no na wono wa sisa bia sie for next week na when ka je o se next week beto when ka je o se nyame se sisa de be so wenne ni person wo wuo wo sunsun mu na wono kwa no ho wo dwen se de be o betra se nti no on se nipa bia na so se mu me didi ne enom wo kina ne ewu oni ani da so eti ni obedia no nkofo dodo na boy bra Ghana se nkofo ye pe bibia di awuo ye mpe bibi enyin enya se bia ye dwen afoforo ho se de be a nipa de sene Nyankopon hye odi ama ye ebe koso se ya ansesa ya dwen ya amanya medwen nya mesusu na tie mu no anya adwuma menya ya enka scripture bi ada na ukotu no wasore dem ho we den nke na ukotu ye Tesaronica for Mabi na ukotu ye no say me ba wedding but me teachro na ukotu sa scripture no na okay and I am call no cuz I live by the spirit and you will not gratify the desires of the flesh. And we Galatians chapter 5 verse 16 no say monanti wo honhom na mo ani honam akono chi na honam kono tia honhom e na honhom de ne etia honam say wakofa ba be ma mbere kakra bi na me modi bi so ne tene se nipa bia no ye gu ahodo ne ma miensa ene ka bo ma nipa honam ena okra ena honhom
honhom no Nyankopon na de ama wo eda obewu no honhom be ko Nyankopon nchen honhom no Nyankopon de honhom na ma se onya ofutufo onya o police omoa na nyi ko nyame nchen ena honam no so Nyankopon ade ama ye no wo fa no haya nti ono haya na beka enti body ni obeka haya body ni beka ha wotwe ne mutan obeka ha enti wono no eti tese ya polish bebrebe ye twi ya nim bebrebe nyina ono obeka ha na onkobi obeka hela onkobi enti ono wo se meji body ni obeka ha ono obeka ha na so obeka ha enti no aha ne man kwa no ote ase bibi fufuro bi a ompese obetie kura enti wono de fama me wa haya ena wo okra no ote mu no eda honhom no ne paduan be hia ye no ena wunya okra na okra no na waye no se moderator o si mfimfi ho se okra no ede ne ho ebata honhom na wo mo ebe hye honam no so etu obi a ne kra de ne honhom okra no ade ne ho akobata honhom no bia no o mutumi ebo brate na efi se o mo hye honam no so ena o se wo de okra no so ebata honam no a omo ekabom ehye honhom no so enti na bible no say monante wo honhom na mo ani honam akono achi nante honhom no we ani honam akono no achi efi say honhom enti wa nante wo honhom a enu be fa udomum enu be fa udomum enu na honam akono no so no enu no last of the flesh aye honam akono no and last of the eye eye aniwa kono na pride ankasa ahomaso sa ne ma me se we na determine nipa da sani asase ya tissue ne eye me ansa na sa kare bio o se honam akono no eye immorality no yes sir na last of the eye aniwa kono ade ani hunu bia materialism de ani hunu bia what the kra mu kura ohunu fofra wo pe obitumi ade fofro nti ne de ba da ho so ohunu fofra be ka kira so obitumi kotogotem ne yiri ti fie na ga bi onam kan kwan chenti wa kotogotem ma akore pesa akobo kakwa ni nyina aniwa akono no na pride ahon me unim se me me udi agura me mo ada ubenkum so opeso o kire se de wanya ene de owonti no wo chen wo eti udi agura ono obehaw odi for de na so obedi bem because system no wedi for de wedi bi ma wie sani botom bafu wo ko yira no wo cheko enti no obema ne bia so adwen asai ono kwa na enim no eti ne sese ye ne se ye be nanti wo honhom se nanti wo honhom a ena sa revival no beba revival no ba suban papa ne akoma pa ebeba eno eba ena obetun aka se me madidi ame me nua so kom de se me mani bia nu odi ne ye nyina etumi trase ene wo kire so ba ya hwe ho anya sa ne wanya no nana e se wo chama nipa be wo hadie no wo di be sie se me di sie ama mfie du magwakodi mfie du be so no sabi ebia na wo sinpo na eni wa de be wi no mpe no wase no kwa wora ye pe bia di na wo manya bi eti Nyankopon revive here. Indeed, we need revival. We need a revival. Adom 106.3. Mejiri ye sema ye ke nyina na ubebisa ho semenam honhom ana semenam honem. Ase me nyankwa enkwa no ana ewu. Onself afine ekoni say ya we need such talks a betimi ama yetimi aben asa for erade mamijo fabi eto aso fakakra to aso ansa na makocha ase ho fakakra to aso we are so nche o de fakakra to aso ansa papa bedanse say yebusa say me wo honam ana honhom a na esese wotimi hu say say honhom ne honam ne mienu bom ye adwuma enti sa wonni honhom a ane na wo honam mu enti honam mu no na chese wo free honhom mu de a wo ye no free honhom mu ye bone a wo hu sa wo ye bone kire se honhom na entimi nka bebe nkirewo ne a wo ye ne nyina ye honam mu de kire se honhom na eni ho o ma honhom na wu enti wo di bone pa wo tumi se Kristo ni pa na wo ye sa de boy ensan se wo free honhom aba honam mu ntino wo hu se ne wo ye eye bone empusu no ne ya muhye no honhom na enkano papa wo wi aga na sika adano ya wonya politics kwan ya oni fie nan kure no we si abrosan so wato abrosan kwan num nsia pese menkumenya sunsumu a papa honhom ni ho enti aka honam no enti honam no na e kire ne awo eni wa kodo ya se ne papa eken eni wa kodo na e kire ne awo ye wanya dan me enu kura na nya enough da bi enso no
honam na echere ne se wonya we ka ho ye wonya tabo fi honhom mu enti ne oye bia ye honam de pa se wotimi pie pa ja na ire ofie enso na akofo ba afro de ye honam de honam kwa na echere ne sa na se honhom ne ka no ho a ena obehu ne se eto bre bi so wonyi ni se okay and they would have been distracted because eto bre bi ya na se ne bi oba no yo no ho no anhwe ebe ma be ma no so kwa abontene a na dwene mafie bi ewu papa se be ma ne ya ho de ekura na kan hu se wonya ahye ne bo enti bua no na de obeye be so woni no bua no ntimi ne sa eno nkire se gya ne ho na kofo ba afoforo abonten okay eno nkire wo sa se gya ne ho na kofo ba afoforo abonten enti ya bua ye no woni me no ya bua ye ho na yetimi akoduru awurade anim enti se me ye bibi a etwe wo san ya bua me okay enti na me ka ho no wo so ka me ho no okay enti eno ntimi ma lance se ne se me ya woni se mi hu no ade pa e wo me yiri hu mi hu no ade pa e wo mi kunu hu mi nja ne ho na mi nja ne ho na me okay sa wono de wono no hu no wa no enti se ne o ko bia ne se ne o ye ne hu bia no no boa na ese oboa no enkyere se gya ne si ho na kofa foforo eno no ye nsa de na te so fi honhom mu ate esi honam mu a ne wo ye bia no de honam ne aniwa ne chro say ye no eniwa akono dabi ye beba so eniwa akono but say ye da gina yasem no so say Ewurade kanya ye bieu na ma ye nkwa Ewurade kanya ye bieu ma ye nkwa eti say me nyanya nkwa me be ye productive say nkwa no wo hodi a metimi asan so ba cha satom da kwa Bishop Nyamishra that's it. Will you not revive us again, oh God? The source of our revival is from God. Yeah. God is our source. When you mean or ye yintini, or na okray you, and to know to me a Kenya yen, or to me danda yen, mabrabono, it to me a ye, say Yamin Nima, and to me, David will say, Nankopon kutu, na ese okon chain, send a Methodist of the Kaka and say, if you don't go on the person. A J. So say your car Pope say no. Right. Me a very reverend. Which church did it was very reverend. Methodist for the very reverend. Open your grow. What call was very reverend. What they call right in what right. So I'm trying and then brought you to Clemu. So claim at the right time. Claim it at the right time. One claim now what you know possible claim be I bet you for you now home to now the one not president yeah it say you can say nyame everybody yam you say ni ken nyina no what wa blabu ma hu ne ma yakoso wa blabu mu says adwuma sem no enkoyi you need revival awale sem no enkoyi uhia revival ene nyina mu no nyame ono ye honhom no ono betumi aboa ya ma ye honhom na ewuye mu no etumi asori na honhom betumi sori ama ye conscious etumi ya papa ama me to bolagu ayi sumu abontia ba hu say da bi me Johnson honhom da kasa tire me say da bi ade me bribe enye it is a woman in your wood, not just a name in our city. David, who named us who said never cause of the Binyame, as I say, Kenya whom you. Now, my Ghana, he has a Yamasa Kenya yibu. If you are colas, could you penny for so? As it me, Yamasa Kenya yibu. And now the school for the Yao can was me. A woman said, now can say, well, when you move by modern bow school, and the school as a for mano. Yeah. One you know one shooting and they akofa somebody about now any mobile crop I'm in China no never 39 as send your casano the benya 39 as send your casano because just when never says was bio 39 you papa obi anya 40 as was say identity and the bandanya say school way say me wa krata no feel you know ya just say krata no choose suku ahodo enum na wo choose mu bia no wo kire se be emu bia no wonya wo pe na wa so wa twere ama wo bo obanya ya efe wo kase bodua edan ho paya na nkotre fam so pussy no so pussy yes sir was edan ho paya edan no e paya and man nkotre tumi ewuram ba bia mura mutumi ewura ba chance ne say so je say ye ma ye ho kwan a na manipa
obi wo ha o take advantage say niam no system na anya rough kakra anko no kasa ontumi nkasa na aye no isi obi afro obi akasa I say iti obi aso kasa yi say oben no pa na waje na krata no obehwe mu no me dey say ba bia say nipa na nya 50 e no wako school bi me say fa na madam me say ba papa de boni ben kra na school ye dey aye wo when you 50 so according dey na me ba no say o say dey na abaniti no ama obi sorry na first na nka 24 no wa nya no wa kasa po wa pe ba bi afa edan ho pai and kotre ayden fam me na bi ko ama edan ho pai ya kotre bia be wura mu nanka blog ampaya bede na kotre wura ampa edide na pai Ghana ya madan ho apai na kotre no wura ampa me hu ye mo ampa Amen. Rather more, Charles, Papa, I don't want free haters. I'm a pie. And go to the building, mom. I said, the team, I can once. I don't hope fire. And now, then go to the Biabe, go to Pumpuni. Oh, Jesus. Yeah. I said, I'm a Kenya. David who say enema ekoso no enye sanse nipa ho mawu ama honam niema nko na nipa eye nipa anwene ne nua ho entina ma enema nyina aye basa na otanze hu say da bi nyame obo ye no de sa ho mpa no hye mu no say nyame say kanya ye hu no bi ne ye ni ba ye ho so ne hu say nyame bi etia mayenkwa bio this is to be enema enko yi mayenkwa bio o se to be bia wo dwire kure nsi so just nyame boa ye bishop nyame amoye kota bia obi drive pa but not doing it in the driving what was the bow came na bisa was aseme na ekoso no ne oni atika obi on at the age of 25 35 we feel say asena brabon wa bewie ye you need a reviving spirit otherwise send your okra metimi aka se metimi akomanim no you can't say that because we to say as wa ba be drug quentinfi ene ya wo emfame na menko say radiant revive wa say radiant kanyawa what do you say sansa wade maaye esansa menwoye esansa mentasase esansa ma brabo no be wiesa base nyame wo mu a nyame asem no eye honhom nti asem no bowura mu a ena kanya ma hu say oh say enda so nsan nyame tias metimi akomanim me hwe ne obi ye ba nyame na obo me de mbasa asisu no ne nkwana wo mu nti metimi akasa metimi aye I can do spirit aja popsi no ka so ka bibi oh na wo ka na ma me ka so pani yes metal so pani bi ena no ka say asori no mu no panifo ewo mu no it is breaks and my emrantia no so it is accelerator na omundi aso no ko speeder na mpanifo no tia brake no na assign na chikakra anyesa se brake no kwa aso no tumi nko nanim and na se speed no kwa so a ebekwa akopem brabo ayebo ye hia sa anema mienu no the brake and accelerator and that's very true hia sa anema mienu emrantia ndi ebekọ mrika ndi ebekọ mrika enkokurafo eti wankasa se wankasa nyame honhom ti omu a obema sa nema mienu at the same time se to ba bia e se okontem obeyere ho na wako e to bi so se da bi tobo kakra ma we ntwamu ansana na yenkwa na sa na se wanya nyame honhom amana ntra omu a na as a relation nkwa na ode na mu a e na wadwo be se waka akire because wo so obi akọ obi a eden ekọ na omo kọ sa no e so ka bia ne speed oh V8 no ono wa mransa no watumrika Ford no mransa no watumrika na abobo ya wo se woni V8 ebekọ ube enframa bi be ho wo enti ese so obi ahu ne level ese so obi ahu ne level ne yede ho to nyame so na eye den yara obekọ akodu eye den yara ba bia ye kọ no obi de 30 minutes bekọ obi so de 1 hour bekọ ne ehia ne se program ye sha ase na wo ho the here ne say ya sha ase no now so wa baby na speed na obi kon enfa ho nto
Obi. Okay. Yeah, unhealthy competition. And now we are saying competition. Baby, we are your way, some is Yamanetra. Okay. We are your way, some is Yamanetra. Okay. We are your women, and no, sir, no bamua. Not just say, I say, Obi a home preno. When you say, and no nama say, or man, you know, yeah, breast, a brand two be a co university, no be we are, or pursue your course or a political science, because of which will be a be politics, who nya die, no talkers, no did the VA team, it is a relation, no, as a relation, no, ya mini break, no, ya mini break, no, break, no, mem. Obia pentem. Yeah, no, society so can be. Said you see what bonnet. When you trip pass any pay, where we are there, it's as well by pine a view, which one able. Oh, now, it's a me, not me honorable, dear. So can you may say. Society can't be. Say, answer, say, I Onipa bia ni wa onipa bia acceptance. Okay. Well, self-esteem say beginatum. So why are the papa? Why is it? Na yes you see ano. Yen society no enema amount for eye yen omde yen. If you say so go be APA everybody and oba program bia say na obi a ehuro no. Oh, we just my we are so where we are in hospital, where we are in prom car point, where we are all to mean trust here. Into next time no obey name ye. Oh, na nipa no ba no ne na honorable and so okay we man kasa no ho. Ya pasem sure asem. And no ka ho bi and na be Nyankopon on revive your spirit no. On kanya your spirit no. Na obi anso obi ablemu obi anso obi anya correct. E okrum ha. Obia blame Obia, and so be anya correct because 20 years ago, no be any abre air castigate to be or be mad and that do I know be a child there now or cano. 18 years saying, you been yagging such rano. Now, revive Yankopon a Kenya, in yagging such a no opportunity now. Now, so what she say, you don't inherit what you were criticizing. You don't inherit what you are criticizing. Now, system no manner is a Ghana for you now, society. Now, you say, Obia, O Kingdom Kakrabi, the amount, she say, also Obeshuye, Obeni, Papa be say, think globally and act locally. Well, think globally and act locally. Act local. Oh, Ghana is a saying, your door, chassis, chassis. If you change everything around you, will change. Don't expect the other person to change. Wo me ne wa ya ensesaye bia esase everywhere because you go baby a wo shase every baby a ogina no. That is the revival. My unquabio revivers my unquabio se urade be my unquabio ayene ana ye ma ye ho kwan ma ho kwan se na one wo yire kasa se na one okunu kasa se na one wo makasa o ma be school fees a entiatiemo be na otiatiemo no oba ne ma wadwumagu ye o nya oba no a nya oba no na am wantua wo dan ka oba no wanya hwe be so nkekamu no aya o kekamu no efiri wa o efiri de nya oba ne ma wonya ayade eti die na me no mi no ye sa revival ya ye ke me se nye poster enye ban dabi nipa kuma mu eye nipa me Yaw Owusu Ansah makoma mu ensachiraye ne nsesaye obese okunu sesa ni so awo beba no okunu be free krum beba no na wo TV ho na wo san kura WhatsApp na wo fetchiri phone sa there is no love in the home ti be ma no ne nka kura so beba fi wo yiri chop money obebisa seni obesi akekam atietie mu no Radin Kenya ho eto da bia na bi ni ho na on kan bo consumer na yiri ni hu se bi ni ho no odi takashi tietiem uni bia no aka amane na se ene de ya adwoa ene de bi mboto munye na da bia mu ya obua ebi ni ho ebi to da bia bi ni ho dodo na you know also be dan oka
na say ebi wo ha so pie ya so ojeko ebi ni wa na wo ahomachi say dan ka awia say ya banka anwumre say ya dan ka na reasons na e bebre or by time Obi kasa kwa nosu. Obi kasa nosu. Oh, Radin Kenya, I was your minimum and baby, Wabra Bomo baby, or Hian Kenya. Ebi I baba wedding fear dia 9 inum ekunumba. But what okay time on wedding 20 no. A member to do a say open. Okay, send you see brofo or mo fire. Okay, send you see every one trophy. Okay, so G phone who do free one ho. What kind of do credit to do a motomawa? What kind of bomb to do a the mawa would be? I Akatiesiso. Once they say mountains, prayer meetings, ya who do and I walk up. I got pops and your friend whosoever will may come. No, baby, and we are Bible, no, assistant. Abusia yenyina ye revive we need it yenyina ye we the customers kura na wo no hwese ne say wo customers because say na wo kasa chiro bo nje say na wo no wo kasa wo church hwa congregation say na isu atiafa woni brema wo ba sorry ba ko no mo ko asofu no nya bre o yo so nkuta good message but sofu no nya bre wa pon no wo si akunya na nkrofo ba one by one no more ban one can you could order sato so only radin kowai but also there ya poor ya na bodyguards near the way we are sorry there office to 1 year asore ba abofu chino ho abofu chino esa abofu twan ho hia wo mo chino ho ne da ko sheka Bishop Semo hapa revive us oh God oh jabi nyazo Radin Kenya wan Kenya be mo Radin Kenya oh my God da ho paya entefre enkotre nyina ewura enkotre nyina ewura Ghana education ho apaya na asempai enkotre be wura mana omungure abusia mom ye nyina ya nwene ho abusia mom ye nyina ya nwene ho so many years sa computer yi ba ni challenges de be mayen and I'm to be say oh you be na hack into the system so enkotre e wura dan abusia mom ye nye man yi na ye man yi nya akono no bit me biena no ye here free education when catch it I na okasa onim no oka onim no oka when catch us ye here ebi no oka onyai ye here papa education there for the first say enema bi atoto apansam baby no enkyere say ye here bishop bibia no wo ya ubenya kakaka adibia wo ye bia no comment 3 times manyo bia mana fa me anko school because of oh papa me o meet sika wo 3 times where da ko senke ye na ka free no oh ja me free wo ho anka senka me professor ka ko da ni na nyame asem tebende it is aba abusia say som ne yini I say som ne yini enka bi da say ye hia anu de hu se mu bi mo kasa na e ma pa na o kasa o hia no oni problem international schools no ho tio free education no ho there but you wo other international schools wo ba keep quiet and go there that's right you if you don't need it keep quiet and go to 8,000 we pay that one don't go, come and worry people because what may here no e da nyame ase wo hwe me radio school na o say e da no bi na omukoya announcement say yesi bibi e fe na abancho just said you are no de man kwara no school no omo to dey say abancho iti omo ko ka kire omo say bibi nti one Friday bi omo say abancho no ma come and see tears in the eyes of the students come and see tears sa eno ni aduane ebinum di for the whole day o kofie bi ni ho o iti wo see ye hia
who here would go and pay me yes be a me but some of us what we have suffered some time ago share near air course now mini east and a mini west name I'm for reality ye here Papa here papa me bia and come see me a professor here papa a radin revival a radin revive so why not reviving mindset you will not be a generational thinker. I tell you it's dear could be a cheer biano radin my the internet this is our banner onya babia susukasa the bibia betumi ye here reviving mind I was saying brana pa hoda da but here pon also pop say me da say chance Adom da ka me da say mama eje me da say what Medina Pops in Nigeria Ebenezer Pops in Nigeria Ebenezer Pops in Nigeria or Mount Zion Methodist Sakumono bacho ya bompa my answer obas wa fa Bible nyaade ya pon ya nyaade ya pon Yankopon ade ba wiase mu wona wahwe yen so abedu sabe yes lord ihiem se ne kasa adom ne opese o mate e na ofa yen so emu e ma ebiko abonten awrade yesrese de anko yie no wakasa chitene no mae Jesus name na fa unsa kan ma akoma yes lord ye nyina obi ahye obi anye so obi anso nye papa yesro ma awrade efri akoma mu ya yeti he ya ye ka change revival ma efia se we mu yes lord na ba bia yeti bia no ya hwese nyame an mu nyama dadi na fe obi anso ana aso ate ne ye kan so ono so emfia se wo ho na se ebasa Oma nyina besesa Yesu fra onyankopon magana nye yie there is a reason why you place us in the center of this world. Hallelujah. We are seeing in Ghana and ye won finfia if the center breaks the system cannot hold it already magana nye yie na Ghana nye oba tan a amanya hodo nyina pope abedi di wo ha a show di krokwa no nyama ya ya tim no nyame boa ye se tumi bi e na ese nipa adwene akoma wo awrade a odo yen yi sa tumi ni firi honom na ma yenya akoma pa ne adwempa ne nyina nso emu ne emua ma omanye yie wani mu nyama dadi sa school system ya ekoswe mo akora bia nya ne school a ese se otumi eko awrade boa obi biara na ma ne ma nyina nko yie ma ye ye da wasese ye Ghana fo ye da wasese obudo oman Ghana ma yen ye ni gie ho ye bekoso ayiwa ye dadi na ma oman awrade enko yie ma ye na ye nso akoyie fi se oman ne ye a ene be sie ye da wase so etie wo Yesu din mu amen free senior high is a good thing. Ko India komo koso nyina education mama ye manage baby bia ya la lapses bia woro ye nya ho adwuma ntokro bia da baby no mama ye fix it revivers erade kanya ye bio mayenkwa but I saw from page for yas but I say Methodist suffer Presby suffer and Mama suffer from Resurrection Power and Living Bread me from Yaw Owusu Ansah Friday yawo Elijah time and no your man kwa my father's house down so man Resurrection Power Living Bread Administration International Bishia Hodo Daughters of Glorious Jesus Yame ya Adom the holiday Yame ya Adom Omobeye Jumedie Ewo Koforidia ICGC Jesus Temple ICGC Jesus Temple Mayre frefre bade we had a me point me no be kasa you know frefre okay I was so you know upon there why na busia na yire man ne ba koso am shade me say Friday Saturday obey na watchda amage so ma me da form ko for radio abusia ya da wase brana pa ho Facebook for keep watching keep share thank you love you